Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayan. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 6, versikulo 27, aginggat 29. Mabalin mo aya nga awitan ti apoy iti barukong mo, asaan ang maoram ti badong. Makapagnakaaya iti beggang, asaan ang masinit dagiti dapan mo. Kasta ti kapagga ti panakikaigda iti asawa ti sabali. Agsagaba ti agaramid iti kasta. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biyang. Good morning, Sir Dennis. Good morning, Ma'am Eliza. Anya ka diti maipaay ko kan ka. Papaala ni Sir Harold dagiti summary reports. Ay, uwan gayam. Mabit lang, Ma'am. Daytoy, Ma'am. Thank you, sir. Sid, nabati ti angot ti kulon ni Eliza. Aday ka manan. Kinikilig ka na naman. Kasano? Aging ga ita, kat masay up ko ti kinabanglo ni Eliza. Hoy, Dennis. Agtal na ka man dita. Agtal asawa ni Eliza. Saan mo napagpantasyaan? Adda pumimpintas iti imatang ko ni Eliza. Ura addan duwang anak na. Kat sana madlaw. Kasla balasang pailaan. Ay, apo ka man. Adak dito Naminipay lang Eliza di kayat mo. I'm single and available. Oy, di nakman asaran si ka. Lipata mo nga aggayam tano asaran na. Ay, joke, Ness. Saan ka kumamarurod kanyak? Ngamin, ipagbagak lang tagpaiso. Saanin arumbang nga agayat ka ni Eliza, gapot addan asawa na. Talagang agayatak ka ni Eliza. Hindi pa lang, kat amom daytan. Apay ngay takalaeng nga gawid, Eliza? Pasensya kan, Marco. Ado tinasik-kasok ijay office itay. Impakamakam ni boss dagiti reports nga awitan na ijay central office. Di man talikotan, Eliza. Please, Marco. Nabanugak. Da ito'y kaditi sa sangpet ti addaan asawa. Rabrabiin. Itay pa'y laeng or-orayan da ka dagitubing. Marco, apay adinak maawatan. Talaga akas ti nature ti trabaho. Imbagam kumakanyak. Tapno sa anak-anak uray. Sorry, Marco. Saanin ang maunit. Sige, inton bigatin ngagsarita ta. Kayat kun, tiyaginan na. Oh, Eliza, daytoy I-type mo ka no, ko na ni Boss Harold. Sige, Maris. Idisumlatan dita table ko. Asikas wag inton madamdaman. Asap dayta Hindi ka madanagan. Ay, aguray ka man. Apay akas ta ti beauty mi itang agsapa. Ha? Kasano? Sa bali ti Jerti asawak. Nagbalinan anagar. Anya? Nagar ita ni Marco? Ay, friend. Apay kano anarabianak idirabi. Oh, di imbagam ko mga daing parash ni Boss a report. Day tamo timbagak. Ngam di na-acceptaran ti explanation ko. Pasensya amon ti asawam. Natural. Concern laang dayjay iti safety. Sige, ingkan iti cubicle mo. Tairugi kong tagtrabaho. Na, tapapanawan nakit din daytoy a babae. Ingkan ta ang mga numabugkawan ta adwa. Amumunti ugali ti personnel officer tayo. Eliza, anak. Anya ti ibagbaga kanyak ni Marco akanayon ka amarabyan. Ay, pati gayam dayta kat indanon na kada kayo, nanang. Wen anak ko. Agur uray ka no akanayon dagiti ubing ken ka. Kadagito'y laang nanang. Ngamin, impakamakam na ti report para ijay central office. Kasta aya. O nanang, Ala, pasensya amon ti asawam. no maminsan, talaga nga OA ni Marco. Eliza, anak. Awan ti dakes na, no imbaga na day ta kanyak.
bayam ka di ilatan. Kat si kamat, pangaasim, tadi ka manan marabrabyan. Pa nakapanimid ka dita. Sid, anya nga tanong agaramak ka ni Eliza. What? Are you out of your mind? Diyan may bituran tiriknak. Oh, come on, Dennis. You are caught in danger. Day tangarod ti kunada atril. Diyak amukan ka. Alakit din. Agtrabaho tan. Sana tila pampanunutan. Saan mo aliplipatan ti agi-file iti leave mo inton Biyernes? Wan lakay. Tiyan masapa ka nga gawid inton madamdama ah. Biroken na kanto man ang tiburidot ta. Wan lakay. No kayat mo, sukunin kanto yung ofisyo. Ay na, saanin lakay? Saanin ang masapol? Naka-file ka mo't gayam iti leave mo inton bigan. Wan Maris, out of town kami kini Marco. Sa dino di papanan nyo? Ipashare na kano iti may sa resort di ta kabang-ibang nga ili. Anniversary gift na kanya. Wow! Nag-sweet matan nila kay mo? Tsak amo. Ngam kasla adda birbiro kag iti relasyon mi nga agasawa. Ha? Anya day jay? Feeling ko kat napukaw ti spark iti relasyon mi. Ay na, di mo ibaga ti kasta. Tay kunada nga rudan, keep the spark of love alive. Ay na Maris, iti pa nagriknak. Nagbalin a monotonous tibiyag ko iti dan na ni Marco. Iso nga rod, nga out of town kayo, ada kayo laang nga agasawa. Iti kasta, i-rediscover yo ti maysa kan maysa. Una yan. Tinurugan na kong tasawak. Kasangsangpit milaang dito'y cottage. Ngam nakaturugan. Angem, baybeklat ta. Tapno makain na naman. Napanamit ay bakit? Kunak man no nakaturog ka pailaang. Napanak nag-explore asisya. Di kamat namin mabirukan itay. Napanak kay Jay Bar. Iminumakla ang basit iti Ben. Ala, umay ka nga rod. Tama pantag lang hoy. Talaga sa balin to galit asawak. Matlaw ko kat nalami isintrik na nakanyak. Apayakit kita anak matlatan. Awan. Sige, mapantanag lang hoy. Kat, kumusta nga iti pa nag-out of town yo kan ni Marco? Okay lang, nanang. Ape akas lasaan ka mat anaragsak amang ipadamag iti dayta. Nagboring ngamin. Boring. O nanang, sa anak ka naragsak. Ada ka di parikot yung agasawa. Ay, awan nanang. Iti tono ti saom. Kasla adda parikot. Awan nanang. Tilamadmadlaw yun. Adlaw matroses iti table ko. Sino nga ta tinagapuan na? Basaag man ti card. You are gone for a day, but I miss you so much. DG. Sino nga ta dahito a DG? Tila ang amok a DG ti initial na kat ni Sir Dennis Gonzaga. Iso nga ta tinangtad ka dagito'y arosas. Good morning, Ma'am Eliza. Magustuhan ka di dagiti rosas ngintad ko kan ka? No kasta, si ka tinangtad ka dagito'y, sir. Owan, ma'am. Diyak nga minin may bituran tiriknak. Pakawanan na ko, ma. No medyo presko ak, ma'am. Ngam, isoter dalito'y pusok. Sir Dennis, tinasayaat. Baliwan tanto tagsarita. Mabalin nga awisan ka nga ag-lunch inton madamdama. Sige, sir. My God, Dennis! Talaga nga yung paypaysong tinagaram ka ni Eliza? Wansid. Nag-lunch kami pa yun, ha? Oh, I hate you, Dennis. As I said, you are caught in danger. Anya ko, ma? Besides, that is against our company policy.
Numamonda. Apay, ipulong nak. Ay na, sapay aramatom ti panaggayim ta, tapno i-blackmail na. I hate you! Nanang, iti relasyon nyo kinitatang idi. Adda ka di tiyempo anapukaw ti panagayat yo kan kuana? Ha? Apay ana sa ludsod mo dayta, anak ko. Kuana nang, kayat ko lang amaamuan no normal day ta iti agasawa. Adda dagiti tiyempo asaan anasaya at ti relasyon mi kanitatang mo. Ngam saan apulos anapukaw ti panagayat ko kanikwana. Kasta ka di, nanang. Ibagaman kanyak ti pudno, Eliza. Adda ka di parigot iti relasyon yung agasawa. Kuang amin, nanang. Mariknak anapukawan anaming pinsan ti panagayat ko kin ni Marco. Anya? Agyaman na ka? Tapinat gamtikid daw kung ag-date ta dito eh. Uwan, Dennis. Amo mi Eliza. Idi pala nga ayatan ka. Idi pala dama makita ka. Ay ayatan ka unay. Kasta akmat kan ka, Dennis. Ay ayatan ka mat. Ket naragsakak tunggal si katikaduak. Kaano sinaam ti asawam? Kaya't kung agdanata ko man. Ikan na kumapay iti panawan, Dennis. Awanan kayo itibain! Pudno gayam ti sayang kusing may papankata kayo adwa! Marco! Usman! Marco! Anay ko. Ay na, Dennis. Makita mo? Nakakaasi ka mat. Limombuyin day tarupam. Gapo iti panang danog ken kati asawa ni Eliza. Nagsakit ti bakrang ko. Isarsarak mo ti bagim. Sapay martial arts expert gayam ti asawa ni Eliza. Iso aday ta, jombag na ka. Agdarumak apa man na makarwarak dito ospital. If I were you, jakon aramiden day ta. Ang mga nobeltaan na kantumanan, kat saan lang ang akasta ti maganap mo. Kan may sa, basol mo mutla ang Dennis. Si kamot lang tinang isarsarak iti bagim. Maris. Ay na, Eliza. Di mat pinagbagaan kay din. Adan asawam. Sa amin amay parbang asumrot kapay laang iti sabali a relasyon. Inya dayo ni Marco kanyak dagiti ubing. Day ta itanti ko nakkan ka. Dagituyan dagiti consequence iti inaramid mo apanang lipot iti asawam. Anya ti aramid, friend. Ay, jak amo, Eliza. Jak amo no anya ti maibalakad ko kan ka. Nakarkarok kat sika ti ayan ti bidot. Agpatulong ka laangan iti abogado, no kayat mo ang makita pa'y dagiti anak mo. Apay ana aramid mo ti kastoy iti asawa mo. Diyak mababalaw ni Marco no apay akas jet inaramid na. Kailiw kong dagiti anak ko. Tinasayaat, kasaritam ti asawam. Agkid daw ka iti pamakawan na. Marco, kayat ka kumaakasarita. Nalpasin ti amin kadata. Minulitam ti matrimonyo tata. Marco, Inayat kay ti kastaunay. Ngam liniputan naklay. pakawanan na ko, Marco. Napakawan kan. Ngam lading hitag. Saanan ang maisubli ti sigod a panagayat ko ka. Maawatan ka, Marco. No maipapan ka dagiti ubing. Saan ko nga iparit asarong karamida. Ngam kinid daw ko iti korte. A supervised the visitation rights mo. Saan mo ida ang mabalin niya iyawit? Agtali na idlat ta kanyak dagiti ubing. Uwan, Marco. Maawatak. Kat agyaman naktasaan mo idang ipaidang kanyak.
Kaya't ko ang makalanganda ka. Agsipod tayo respeto as sikat ti inada. Ngam aging kaijay laeng ti maipaay ko gan ka. Liklikan ti anyaman asulisog nga umas asibay. Tadayta asulisog ti mangdadaal iti biyag kan masakbayan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo